Sang manesia sang baineku parano si sende si tamusule lante penanda bisaran na puang matua umpamatan na pena ulendo i channel YouTube ya kabe bahasa Toraja. Ya tu kadan na puang lata basa si latarangi lan atu ya te dia lalamai mak penduan na Timotius pasal misa angka 92 saya lako 94. Apa dolo lata basa si tanandung tu kadan na puang mai komi tamas tambayang. Rampokan ni mak kure sumanga mak pole paraya di olo malakbi mi puang matua do suruga. Belan na tontong kani mi bentu dio nakatuan semi pasake te katuan pak kamasemi lako kami. Mi pagarri kani dio mintu salah budangki o puang. Mi tadoang kani sia mi serongan kani dio nakatuan selakona. Tanda mamali ki ungkure sumanga tu mintu pak kaboro mi o puang to temo te laki basa sia laki nanong pukadami. Sisolan kani o puang ang kitandai patu borong na tujuan nakadami. Maakada ko mila ko kami lansangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Kadan na puang nakua, belan naku isan kumua minda tuku patongan mo, siya ku katapai. Kumua iya mo apa kupa pianan landa lako allo ya to. Angka pak mak pesang puluh duan na pak basanta atu ya teh. Siuluk tu di kaboroi lan puang Yesus Kristus. Unisan puang matua, umpatongan puang matua, sia tuo manaman si sola puang matua. Ia mo talu agan inang siumpu misa anna misa. Ya ke ditandai sia dipatongan itu si misa tahu. Biasana pabu tu kamasanangan sia manaman di sading. Tutoro sia tuo si kandapi sia sisola tahu iya toh. Belana dikatotongi lampenaan takumua. Tai annala gau kakadakean lako kaleta sia tai annala umpak diki penaanta sia umpus saki tanga ta tu tahu iya toh. Silu kaboro lan puang Yesus Kristus. Napasakka penaanna sia nasorong Rasul Paulus. Tu kalena unolai lalan katuan maparri. Tontong umpak pesanan ni sia umpak pangadaran itu Injil. Ba tu kadan na puang. Belana nakatotongi sia napatongan Paulus tokumua. Ia tu puang matua. Ia bang sia mo ya Injil. Tumuk kumbang napak pangadaran Paulus. Nakatonganan ni Paulus lan tanga na sia lan penaan na. Kumua mintu tulolangan katuan na ya tu puang matua makuasa ma pakaboro. Sia ia mo tontong umparakai tu mintu katuan na. Napatongan Paulus kumua Injil tai anala balle. Bandang inde duka moto napatongan ni Paulus kumua ia tu napak pangadaran na. Sia napak kamayan na Paulus. Manasa kumua inang tai duka na balle. Sangadin na inang lana sundun ni puang matua. Ya moto natai anatoro ranggang sia mataku. Tu Paulus untarimai sia unolai tu mabanda na mintu kama susan kama parisan. Belana napatongan sundun kumua. Ia tu kama kuasanna sia kaboro na puang matua. La untaranaki. Unongan ni sia umparakai. Na urung tontong umpirasai kamana-manan tu Paulus. Lan unang karani tumintu pengkarangan na siapa kamayan na. Siulu kaboro lan puang Yesus Kristus. Yaitu kita te solanasang ki. Tomang kami ki natambay puang matua lan ulolangan katuanta si turu katonganan na puang. Tu lamendadi buah sia tanda manasa.
Na ia manna tu buah kamasusan, sia kamaparisan, tu lata tingayo, tu tomukun umpok kada itu dia na kadanna pua matua. Ia tu yan na to ya tu kamaparisan nenek di tangga bang, kila umpok kada ki kadanna puang. Apa ia tu sitongan na? Lata popa uyun tongannya tu tangga tas sepenaan tal kupuang matua. Tu untambai ki kumua, ia mau puang makuasa. Tu untaloi mintu kakuasan lan katuan na mintu torotolino, ia mau tu kamatian. Lata patongan silu solanasang kumua, ia mau puang tupa sia makuasa. Untun luigi, solanasang sia batta ki, la umpamana sa itu mintu katongananna, anna mempayan sia membuah lan mintu allo katuanta kiallo. Amin. Ta masambayang. Kurre sumanga tu kadami opuang ipapesanan lako kami. Dula batta kan ni, sia la matoto kan ni. La pesanan itu diona kareba kaparanuan sia kareba katuan. Lako mintu tau senya. Lan lili na lino iya teh. Mui ana nenek tang natarima tau senya. Ondong pirakan nenek butu kama parisan. Apa kamu opuang batta kan ni la unangkaran itu yan na to. Lansangan na puang Yesu ki makure sumanga. Amin. Rampoin deto tu kadan na puang matua ki papisanan lako kita solanasang. Tonton ki peta ada kumonta subscribe ite kadan na puang matua. Sia tang lame kataka ki tang me kaboyo ki la bagian ni. Tu dio na kareba katuan. Na puang mora tonton pasake komi, sia siria komi kamarampasan na. Kurre sumanga. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.